Ministry TV. Don't think you join any fellowship, but the fellowship is with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bon, say my Yehovah. Amen. Ukoye mistake bi na koye mistake bi ebe yon wan say bibi beto yemboa. E na say na de ne be yon so memehu. Oba ha 30-40 years na esi wo abrabo mu ni a o mame papa esikra mehu. How much more? Now 2 weeks ya oba ha. Na wako wi obi ade. Mehu ana mehu. Mete ana mente. Bon say ma Yesu. Amen. Papa she express no. Na obi onkan emamo. Okwa kofa wo de uni bi apre ho so benya the Kingdom of God Ministry baptismal card. Baptismal card obi ba e bebo obi papa okwa fatare wo dem. O anche obi be fi mu krom aba. Na oba be ka se ni biribi wo dem. Na hwe obabedu gate na no ontumi wura den no. Na se oba na we do gate na no ontumi wura den mo oye dade. Na se wa bra bo won nche na ni nche. Alo megbonalo ena oba no ena minister no ba na so me ni choke me va me da sinde na nele afawo ahwame. Dan na me ba no. Me ja obiribi wo dem. Eno so ga come never fear. Also onyi choke me va na so ba osunsuma na oba oni kai so. Okay, also wa de wo ho a besen kwa. No one do get na no. I wanna be get kwanu so ya de ye bie offer ha no offer ha we when to man ye de ura de obe na nko na le wame. That's this bon say my Yehovah. Amen. Obekumu na di we na obeye na oyire nya onku because oyire ya ye no hema aba se onkumu fandase na wonfa wajapade oka odan obiribia obefa enti ye ya de ni se a ebe ni se ena ne ne gaje se omba habium okọ ekwasea asem otin na no ko bo ne yire amane na ne ne gaje maka se papa en kon ho onni mutu na esi ho ade ameyo yo mate oba be wu no so no say dade atade onu sa atade no beje no owu dade mo 3 days ene ni ira fa ni nyama nyina amen ni a owaso onye den me if you do me I will do you, if you do me I will do you. Yes, ya amba say be ya sorry o ye be ya ejuma amen na ya ejuma be ye be say yo amen. Me say me repeat in church of you mo kai obi aba se okuta 200 million ka gbagbagba je also tia 1 cedi 2000 years now to be out and to obre now ye there e o se mo betra ho tomorrow today kai ma home hallelujah tie the Kingdom of God national Ghana yo baptismal certificate. This is to certify that baptized on the day in the Church of the Kingdom of God Ministry of Ghana. Papa do te mo recordo. Come on. Jesus, the builder of the church. Jesus, the builder of the church. Jesus, the builder of the church. Why not so basing asafo? This if the kingdom of God is built by the what? Jesus Christ, who is our builder. And the church of God, you know, Jesus na suffer na nyeda we o. Etumu. Amen. Amen. Me say Jesus na suffer na there. Enti say Jesus no see ya. Wo ya hena dia? Yes we dia. Wo ya hena dia? Yes. Come on me. Jesus is the founder. Yensia sorry dai. Ana yensia safo. Enkofa tumi bosum eduro enhyase. Enti na oba ha o tube nko som nko nyanya me foforo ye de o tube mfia ansa nko so foforo enko je duro enko som foforo o fia nko na wodi afahye a wakọ hye hobi wakọ jibi wakọ ye ufi ha ko ya de foforo. Be very careful.
I don't think I hear what I'm saying. Come on, me. Jesus gave himself for the church. Jesus gave himself for and the affordable on Yami here be yes, why then? Wabo Bonse Mayehoa. Moja biara, Onyakubo here, yes, why there? Why? Amen. Amen. Come on, me. Jesus head over the church. Jesus is the head over and the kingdom of God. Who is the head? Jesus, Emunia way. Yes, Christ, Emunia way. They're up to now. Nazareth. Who say yes, your mummy. We have two types of Jesus. We have Jesus Christ of Nazareth, and we have Jesus Elimas. Mary, come on, man. Jesus shed his blood to purchase the church. Oh, yes, share ni moja the door asafo me. Bon, say my Yehovah. Come on, man. Jesus, the sanctifier and the cleaner of the church. Jesus, the sanctifier and the cleanser, the cleaner. Me hu fi mos bone oha musuna ewo me hu nyina kotokuro asuana aduana ako togbezekpe bosom hu fi ni nyina no Yesu na de ni moja ayede ahohoro me ho ageme eyimi afi owo mu aba hifa enkwam wayimi afi sumu aba haimu etime nyesumba biom wie mame. For God so loved the world. Send you Yankupon do Yasinti. Enti no de ne ba kro no mai. Se obi obegine di no. Wanyera ne wanya dankwa. Amen. Amen. Se unim hwe na wonkyere wo hwe a fi neko. Wankasa kra unim dekodi a wode ma. Se o baptismal card wo hefra wo bisa kra unim ba bi eda. Ene Yesu ba no bisa se o baptismal card a what the man what kind ana what ya say ana unim ne nti a oyo Onyankopon ba aha ye nye Christopher ye Onyankopon ba bon sem ma Yehowa fa Yesu mo jan sasra ho fa Yesu mo jan sasra ho Eradi Yesu eda wase wa do mo jan nti amen. Mystery TV. Wow, Yansamo Bibia Kwaba, Evambra Raboni, Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Na ultimate Cassadia, Anonymous Dansiana, na Egusu Elcoso, El Raboni, Spiritual Research and Medical Laboratory. Mebacho, ya can't Raboni dia, Wangasa Unimida. A spiritual hospital, Abe Piemo Ewo, and some Oreku Liberty. Na adansie no ayemo adansie no ayekese amamanfo enyomofa hodie obi odene ha obeba obia no onsan fane ha wonko na Raboni de bia meka kire se eye spiritual hospital sori ye wo hospital ye wo lab no na doctor etimehwe no prescribe edru ediama no sanso na Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory and also your spiritual hospital oba Dr. Penny Prophet Dr. Abednego ebetima show ni akoya spiritual lab na wapomoden so no de sunsum niema so aka sunsum niema ho etimi ama oniema so no etimi akoyi hano ntini bibia otimi nke bia no mekanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ma se wo ha be na da so amane be na da so fo piemu na obenya wonkwaje enen so no adanse bebre so etimi ekoso abro adwen ene entiase so me semre no yenko na yenkoti adanse ni memra Allah in the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin.